Inside. Ćao svima, dobrodošli u još jedan video Insighta. U ovom video klipu ću vam objasniti kako zapravo funkcioniše torrent sistem, odnosno šta je to zapravo torrent. Pa evo, za početak možemo da navedemo osnovne činioce, odnosno osnovne komponente sisteme, podsisteme koji čine torrent. Na početku svakog računarskog sistema nalazi se neki server. Na serveru se nalaze razni podaci koje kasnije korisnici preuzimaju. Naravno, da bi svaki računarski sistem funkcionisao, potrebni su računari, odnosno korisnici. Na tim računarima, odnosno na korisničkim računarima, potrebno je da je instaliran neki torrent program. Znači, da li je to onaj MiTorrent? Da, to je MiTorrent, ne uTorrent, ili BitTorrent. Vidjet ćete kasnije zašto. Onda sljedeće je torrent file i na kraju je neki sadržaj. Taj sadržaj je zapravo ono što vi skidate, preuzimate sa interneta, odnosno sa torrenta. Sad, kada znamo šta sve čini jedan torrent sistem, sad ću vam objasniti kako je sve to povezano u jednu funkcionalnu celinu. Pa za početak ćemo grafički predstaviti nekoliko računara, stavit ćemo ih ovako u krug. I sad, server ćemo staviti ovdje u sredinu. I sada kada vama recimo treba neka igrica, film, bilo šta, uzet ćemo na primjer GTA kao San Andreas. Za primjer, vi uđete na Google, znači preko vašeg računara, vi ste recimo ovaj ovdje računar, to jest koristite ovaj ovdje računar i na Google kucate GTA San Andreas torrent download ili bilo šta i vama izlaze nekoliko linkova. U suštini to su neki od najpoznatijih torrent sajtova, kao što su The Pirate Bay i Kick-Ass. I sada, vi kada uđete na neki od tih sajtova, vi zapravo skidate torrent file. Sad, to je ono, znači kada kliknete na Pirate Bayu get this torrent ili na Kick-Assu download torrent, vi zapravo, kao što sam rekao, preuzimate samo torrent file. Sad, šta je torrent file? Pa torrent file je jedan file koji sadrži, znači kao što slika sadrži neke informacije o bojama i tako dalje, torrent file sadrži informacije o tome koji računari, znači koji ostali računari iz ovog kruga sadrže, to jest imaju na svojoj memoriji GTA San Andreas. I sad, vi pokrenete torrent program, znači torrent koji se nalazi na vašem računaru, nebitno da li je BitTorrent ili MiTorrent. I sad, otvarate torrent file, kod Pirate Bay je to automatski. I sad, vi zapravo preuzimate taj sadržaj, preuzimate od ostalih računara koji imaju taj torrent file isti kao i vi, a koji su prethodno skinuli GTA San Andreas. I upravo tome služe torrent programi, da zapravo na neki način povežu te računare, da ostvare neki internet protokol za slanje podataka. Sad, zbog toga je recimo primetna razlika kod brzine downloada, znači kod brzine skidanja, jer brzina ne zavisi od vašeg interneta. Ne znam, neko kaže ja imam 20 megabit u sekundi, on mi skida samo 1 megabit. To je zato što ostali računari u mreži nemaju jak upload speed. Na kraju, kada ste vi skinuli neki sadržaj, znači preuzeli ste neki sadržaj, u ovom slučaju GTA San Andreas, može to biti neka druga igrica, film, neka muzika ili bilo šta,
Sada ostali, znači ostali računari mogu takođe da uzimaju od vas, znači da preuzimaju od vas taj sadržaj koji je definisan torrent failom. Zbog toga, kada skinete nešto sa torrenta, molim vas, znači nemojte biti bezobrazni, nemojte biti sebični da odmah obrišete to sa torrenta, već dozvolite da i drugi ljudi mogu to da preuzmu od vas, kao što ste i vi od nekog. Pa torrenti nemaju neku zaštitu, znači niko ne zvanično ne vrši, da kažemo, neko filtriranje, da li u tom ima virusa ili nekih drugih špijunskih programa, tako da sve što preuzimate sa torrenta preuzimate na sopstvenu odgovornost. To je bilo sve o torrentima u ovom videoklipu. Ako vas nešto dodatno zanima o torrentima, komentarišite, pitajte nas na Facebook stranici. Mi smo tu da snimimo nove klipove i da odgovorimo na sva vaša pitanja. Inside.